على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haray den tokkito e darsu ceerno meɗen karamoko meɗen mawɓe meɗen ka gandal e ka da'wa e ka wakkilare fof ko ɓe guduwa hasana hafidahullahu wa ra'ahu wa thabbata. Qala al-musannifu hafidahullahu wa ra'ah ad-da'watu ila al-aqidati al-islamiyya. Winduɓe deftere nden ɗum ko nde Cheikh Salihu al-Fawzani Ali Fawzan ɓe maaki en toro yo Allah on tabintinɓe okka ɓe ko wiyete kon husnal khatima e juhuduji maɓɓe jabbara ɗi ɓe darani e fii sakitugol oɗo da'wa salafiyya, da'watu ahli sunnati wal jama'a ibtida'an min as-sahaba ila yawmina hadha. Haray ɓe maaki noddugol ngol faade e finde islamu yankore nden. Yajibu hino waɗɗi ala al-muslimi e dow julɗo on ba'dama yamunnu Allahu alayhi, ɓaawo nde Allah o moƴƴi e dow makko, bi ma'rifati hadhihi al-aqidati, andugol nde ɗo finde, wa tamassuki biha, e jogitagol finde nden, an yad'uwa an-nasa nde o noddata yimɓe ɓen ilayha faade e nde ɗo finde islamu yankore, li ikhrajihim fi yaltingol ɓe biha sabu finde nden min adh-dhulumati immorde e niɓe keferaku ngun e niɓe majjere nden ila nuuri faade e annora imanu on e annora gandal ngal. Sen daari ɗo kalamu cheikh hafidahullahu wa ra'a, ɓe ne'ayi neɗɗo on ɓe tippinamo hollugol hina wakkilare makko faaminimo ka ɓe maaki ɗo hafidahullahu ba'da ma yamunnu Allahu alayhi bi ma'rifati hadhihi al-aqidati wa tamassuki biha. ɗum ɗo no holli haray wona wakkilare ma na tinnare ma okkuma gandal ngal ko moƴƴere Allah. laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum ila akhir al-aya. on tiniɗo kadi ba'da ma yamunnu Allahu alayhi bi ma'rifati hadhihi al-aqida. sa andi on nde ɗo finde naya townu balaje maɗen, wona ya liƴu kupuru maɗon bunga, holla ko tinnare ma, ko zaka ma, jogagol maɗa ko wiyete kon yawugol famugol, aw jogagol maɗa ko wiyete kon awa haqqille yaajuɗe abqariya, anda ko Allah moƴƴi e ma. holli kadi taka si goɗɗo faami goɗɗum ko yo noddu yimɓe ɓen faade e muɗum. holli si goɗɗo faami goɗɗum ko yo noddu yimɓe ɓen faade e muɗum, ka ɓe maaki ɗo an yad'uwa an-nasa ilayha. en tinoyay inchallahu ka faqra thalitha haray ko honɗum ɓe maaki.
kama qala ta'ala wa no Allah towɗo on wiiri noon no Allahu towɗo on wiiri noon la ikraha fi ddin forcé ala e dinaka goto forsatake naade ko lil ikhtiyari ko wonande suɓa gongol suɓanoɗa hoorema ɓaawo nde waɗɗa iqna ko wiyeteɗa convainkiɗa e yewtere nden qad tabayyana rushdu min al-ghayy gomɗi ɓangi peewal ngal immorde e majjere nde al-ghayy huwa ad-dalal peewal ko diddu al-ghayy wal-ghayy ko diddu ar-rushd الرشد ضد الغي والغي ضد الرشد كذلك العلم والجهل فمن يكفر بالطاغوت كلا أن يدل طاغوت ويؤمن بالله وقمدني الله فقد استمسك قمدي هراي أجوغتك بالعروة الوثقى بقل hoolaare nden lan fisama laha ay lan qitaa laha taƴugol alanagol ɗon ɓoggol wallahu allah sami'un ko o nanowo alimun anduɗo ay sami'un li aqwali l ibadi alimun bi amalihim nanowo golleji emi konguɗi jiyaɓe ɓen anduɗo golleji maɓɓe ɗi e oɗo aya ɓaawo nde anduɗen forcé ala ka diina waɗi noon peewal ngal ɓangi immorde majjere nden ɓe holli en ɗo ko adortekon qaddama allahu subhanahu wa ta'ala qaddama allahu tabaraka wa ta'ala kufra at-taghuti ala al-imani billah sen daari ɗo siko haqqille ñaawirano ko wiyeno ɗo nen faman yu'min billahi wa yakfur bittaghut faqad istamsaka bil urwati l wuthqa en ɓaawi gomɗingol allah ngol ko hunde mawnde kono jaka allahu on holli en ɗo ko sunture nden hoosete taho si aawe waɗi noon al imanu bittaghuti wal imanu billahi la yajtami'ani fi qalbin wahid لا يجتمعان في قلب واحد ودو ودي هاراي ko a yedda a hoosay taw ko sunture nden hoosa ɓernde ma nden kala ko fiɓunoɗa nafay ma lorray ma ɗum hino mawnina ma hino teddine ma hino yankinane hoosa ɗum foppo ittaka ɓernde ma yal imanu billahi on heɓa ka ara haray si ɓe inni noon haray gomɗi on tigi jogi tike ɓoggol hoolare ngol lam fisama ay lan qitaa laha ay lil qurwa wonande ɓoggol ngol allahu ko ni o wiyete ismullahi l adam allahu tabaraka wa taala waliyu lladina amanu ko kanko woni giɗo heftuɗo e ɓen gomɗinɓe seede on yukhrijuhum min adulumat allahu on no yaltina ɓe immorde e niɓe ɗe wiɗen naane ɗen niɓe keferaku e niɓe majjere ila nuuri faade annora gomɗinal ngal e annora gandal ngal anta la tara fi lqur'ani zulmatan الظلمات مفردا ولا ترى النور جمعا لأن الظلمات متعددة وهي كثيرة أما النور هو واحد أيتاك القرآن نبدن وني مفرد وني نور ظلمة وني كده بوي ni ɓe keferaku ni ɓe nafigiyagal ni ɓe mani
majjere ni ɓe mawnintinare ni ɓe humagol. amma an-nur wahid tamassuku bil kitabi was sunna, hadha huwa an-nur. Allahu on ko kanko woni giɗo heftuɗo e ɓen gomɗinɓe mo yaltina ɓe immorde e ni ɓe keferaku ngun e ni ɓe majjere nden faade annora gomɗinal ngal e annora yani gandal ngal. walladina kafaru waɗi noon ko groupaji ɗiɗi, ɓen heferaɓe ɓen yedduɓe alladina kafaru billahi wa rasuli, ɓen yedduɓe Allah yeddinelaɗo makko on, awliyauhum at-taghutu, weldiɓe maɓɓe ɓen ko taghut. en firay taghut joni waɗa tarif taghut ko karamo ko ɓen waɗimo taghut sen gayni firde aya on. ɓen ɗon kadi gonɗum waɗanta yiɓɓe mum ɓen waɗi noon ko wiyete waliyu. andi awliya ɗa waliyu ɗa woni awliya ɓa Allah ko goto woni wali. heferaɓe ɓen tawi on nenete ko tawaghituji mutaaddida, ɓen ɗo woni awliyauhum weldiɓe maɓɓe ɓe. at-taghutu ko taghut, taghutuji ɗin hara e taghutu on ɗon ko ismul jinsi wata wonde, waɗina tawaghita ari ko taghut no ana wigol ahlul kitabi. alkitabu huna ismul jins ay jinsu kutubu samawiya. kamɓe kadi gonɗuɓe aɗanta yiɓɓe maɓɓe ɓe ɓamo kala waɗana giɗo mum ko mari kon yukhrijunahu. kamɓe tawaghituji ɗin hiɓe yaltinaɓe heferaɓe weldiɓɓe maɓɓe ɓen minan nuri immorde annora gomɗinal ngal e annora gandal ngal ila dhulumati faade e niɓe keferaku ngun e niɓe majjere nden. ulaika siforaɓe ɗiɗo sifaji ashabun nari ko kamɓe woni wondiɓe yiite ngen. hum kamɓe fiha, hadha hasso, hum kamɓe fiha ka nder yiite, khaliduna ko ɓe luttoɓe ton, ay makithuna fiha la yakhrujuna minha wala yanfakkuna anha. ɓe yaltata ka yiite, ɓe serata ga e yiite nge. muɗo ko musiba. karamoko ɓen mo kala waɗi taghutu on taarif, woɓɓe wi at-taghutu huwa shaytan, at-taghutu huwa shaytan. woɓɓe wi at-taghutu kullu ma jawaza bihi al-abdu al-hadda fa huwa taghut. kala ko jeyaɗo Allah yawtiri keerol Allah ngol feƴƴi tonin ka ngesa makko mban ko harmuɗiɗi, fa huwa taghut. taarifu ɓurde wonde awa ansabu on wondema kullu man ubida siwa Allahi wa huwa radin bil ibada fa huwa taghut. kullu man ubida, kala on rewaɗo siwa Allahi hara wona Allahu, sharti on wa huwa radin bil ibada, wa huwa radin bil ibada, tawa himo weltori himo wela dewal ngal o rewangal. waɗi noodi malaikaɓe rewaɓe ɓe welaka, noodi annabaɓe rewaɓe ɓe welaka ɗum. no woodi rijalun salihun, worɓe moƴƴuɓe rewaɓe tawa ɓe welaka. sarti on ɗo ko si tawi Allah kan si o rewama o welete, waɗuma radiyallahu anhu wa radu an. kono si wiyama kullu man ubida siwa Allahi wa huwa radin bil ibada fa huwa taghut. kala rewaɗo hara wona Allah tawa mo weltori ngal ɗon dewal, haray on ɗon ko o taghut. jonnon en andi al ibada laysat hiya faqat wadu al jabhati ala al ard bisujud, wona wallingol tinen en ka leydi sabu sujudu on. hina ɗum ɗon to wiyete
dewal woni noon en wi'i du'agol ko dewal hoolorgol ko dewal hulugol no ton kulol ngol Allah tun hana waɗanede ko dewal ko noon kadi ɓe inni wondema awa hirsugol ko dewal piiji ɗin honno nette dewe ɗen hiɗe ɗuuɗi en aroya yeeso ɗo ko anwa'ul ibada hiya kathira ani en jangino ɗo ay motikigo miɗo huuli noon tan enen wonno ɗo yil fuɗɗitotoɓe tun andi si ɗum andi de duɗal no tarda wo ko yaagol ha muutoyo andi Allah tan ɗo ɗum soferje a yaagol ɗo ha yewta a laabota yiltitoɗa kadi ha hewta koosa minna kadi joni ara ya ndaaru kraydi heyri nandi ko ɗum yeyino ha en en woɗɗini ko wiyete kon aslul awwal joni en arti kadi ka fo ɗo hattiren ni fuɗɗitagol dey hattiren ni fuɗɗitagol anwa'ul ibada kathira ɓe wi hay moƴƴagol e mummonteji ɗin ko dewal ɗiggalngol nene baba ko dewal dewe ɗen hiɗe ɗuuɗi dewe ɗen hiɗe ɗuuɗi nam waddawatu ila al aqidati l islamiyya ɗum ɗo ko bushira lakum ya ahla tawhid hada ma nahkumu alaykum komin ñawata e mon kon bidahiri ko feeñi kon ko ahlu tawhid Allah waɗu en ɗum amma ko wirni ko onon andi ko fiɓi o gonga deyɓa mi naata ka ɓerɗe moɗon ton kono ɓe inni tahkumu anta tahkumu ala nnasi bidawahirihim amma albawatinu aw bawatinuhum fatrukuha ma Allah ñaawiri yimɓe ɓen ko feeñi kon e maɓɓe si tawi ko feeñi kon ko neɗɗo moƴƴo ñaawama ko moƴƴo si wonoyi ko aksu ɗum amara probléme kono ko ɓuri hulɓinade kon ko a ñaawde ɗo goɗɗo ko bandi tawa e jaka ko moƴƴo ani doya e nden finde ma ɗon yeeso Allah ñaawire yimɓe ɓen feeñuɗi e maɓɓe ɗin amma bawatinuhum amma suuɗiɗi e maɓɓe ɗin fatrukuha ma Allah accide e ɗin ɗon e Allah andi sa jogui ko ɗum ɗo a sela e waɗugol yimɓe raddu a sela e ñaawugol yimɓe inde naada oɗo naada mo faala yiite naada mo faala aljanna yani on e nette daiman an ko yiɗa to waɗa tun taskiya to zakki hada wa tat'anu hada an ko yiɗa jogii tun ko wiyete kon aljarhu wa ta'dil wa hon ɗum wa ulama'ul hadith terto ñaawugol yimɓe ɓen kun da'iyatan wala takun qadiyan kun da'iyan wa da'iyatan wala takun qadiyan wolu noddo wota wonu ñaawo o tagore nde nelaɗo e nelaɗo mum e teddugol muɗum jomirawo subhanahu wa ta'ala wa inni wa ma alayka min hisabihim min shay ko noon de wa ma anto hafazatul Qur'an on ɗon jiɓɓen wa ma alayka min hisabihim haray nokkugo Allah wini wa ma ala rasuli illa albalaghul mubin idan en andi ma ala da'i illa bi hidayati tabligh amma bi hidayati tawfiq bi yadillah qul woni enen manhaju men o enen non ko manhaju ikhwani andi won don gol ma do tun taqdi ala nas anda iman onete boyda ida tun dawada tun jarhu dawada tun ta'dil watan hilla andi se de yiɗa ala ayibe o a wona ñaawugol yimɓe de yiɗa ala ayibe o a wona e ñaawugol yimɓe ɓe si tawiɗa ani di ayibeji ma on tuma haray ala e ñaawugol yimɓe ɓe haray min dey komi wi'ata ko ɗum kadi mi fiɓi hada ma ataqiduhu ko ɗum kadi woni komi fiɓi wa hada ma aqulu lakum ko ɗum kadi mi wi'an taw utruku nnasa wa hatta al awam wala siyamana al ulama ko ɓuri hulɓinade ko waɗoɓe radduɓe ina majjuɓe ɓen ɓe watta raddu windoɓe kataba no ɗa ñama kala tappojum jimɓe no ɗa
yani fimoɓe durogo no ɗa, wujjoɓe no ɗa, ndure no ɗa, mbile no ɗa, nama no ɗa, wuyɓe na'i no ɗa, yani onne nette détournoɓe no ɗa. Ande ɗengal ma ngal yawti ɓe fof tawi ngal yano yaalisina e hoore karamo koɓɓe mbi adna illa ko ɓuri fanɗude e honɗum e ella mum. Wonno no gasa hara an a sikku ko kun ella, harana kun ella, ko towugol gandal ma sikkimma ko kun ella. On faami towugol gandal ngal ka gasi. Wa da'watu ila al-aqidati al-islamiyya, noddandu ɗum faade ma noddugol ngol faade e finde islamu yankore nden hiya yani ndun ɗon noddandu fatihatu yani honne ndette hiya yani ndun ɗon noddandu fatihatu da'wati rusuli jami'an. Andi noddugol faade finde no ɗa, noddugol faade julde no ɗa, noddugol faade neediji no ɗa, noddugol faade ahkam ñawoje. Kono ɓe wi da'watu ad-da'watu ila al-aqidati al-islamiyya, noddugol ngol faade e finde islamu yankore hiya ndun ɗon noddandu fatihatu da'wati rusuli jami'a, ko ndun ɗon noddandu woni udditande ma udditirndu saabiwan, udditirndu noddandu nelaɓen ɓe fab. Sa siya faala wiya hiya ndun ɗon noddandu fatihatu da'wati rusuli jago ɗum woni saabiwal noddandu nelaɓen ɓe fuu. A yeyi ɗo saabiwal ko kunni jankungo kunni ɗa watta kun e jiifa, ma saabije ɗo suudu yele watta ɗum e jiifa. Kun jankun ɗon sa hettali kun cuuringi ko ngi jandi o on famodirta, a wata naftorde. Noddugol faade e finde nden ko ɗum woni saabiwal sotti fatiha. Miftahu ko ɗo ƴetta udditirndu noddandu nelaɓe ɓen ɓe fuu. Falam yakunu sey honno ɓanginanayi ɓe laatanoki kamɓe nelaɓe ɓe yabda'una bi shay'in hiɓe fuɗɗora hunde qablaha ko adi noddandu finde islamu yankore nde. Aratano ɓe nodda faade e julde, faade e korka, faade e hajju, faade ittugo zakka, faade ɗiggangol nene e baaba, faade ittugo sadaga, faade e kala ko taw finde nden. Kama qala ta'ala, wono Allah towɗo wiiri anhum ga e maɓɓe, walaqad wallahi ko goonga ba'athna min neli fi kulli ummatin e kala mofte e kala jama rasulan nelaɗo. Sigatu nakira fi siyaqi l-ithbat yadullu ala al-umum. Umma on woni nakira ay inde faytiniɗo, rasulan on woni ɗo sigatan nakira ɗo kadi inde faytiniɗo, yani e kala mofte wo mofte, nelaɗo wo nelaɗo men nelino ɗum kono ko honɗum o fuɗɗorta. ɓaɓe wi falam yakunu yabda'una bi shay'in qabla. joni Cheikh Fawzani taw si a faala andude istidlal makko a ndaray ko o waɗani ko dallinorani kon, ko o dallini e mum kon aya o taway no woni munasib. sen ndaari ɗo kaɓe maaki ɗo falam yakunu yabda'una bi shay'in qablaha, o yiɗo walaqad ba'athna fi kulli, kalimatu kulli ko lafdu min alfadhi l-umum, fi kulli ummatin e kala mofte rasulan nelaɗo wo nelaɗo, mofte wo mofte min nelino e kala mofte wo mofte, nelaɗo wo nelaɗo ko fuɗɗorayno ko an ibudullah ay wahidullah, wowtindine allahu on rewonmo, wajtanibu taghuta, woɗɗito ɗon yani ko wiyete kon at-taghut. Wa kullu rasulin kala nelaɗo yaqulu li qaumihi, himo wiyana wonande yimɓe makko ɓen, awwala ma yad'uhum, arande e hunde ko himo nodda ɓe faade ko noddata ɓe mum,
ko ubudullah yaqulu li qaumihi awwala ma yad'uhum arande ko noddata be mudun ubudullah wowtindine Allah on rewom ma lakum alana'un min ilahin immorde e reweteɗo ghayruhu mohina Allah o andi bagasi ma o si hawri pihoyno ton gokkoy koy ara ko duuña koy gokkoy koy duuñaka gokkoy koy no landi duuñede gokkoy no addaki duuñede ando haray ko bagasi kendejo jogo na durogo amma si ko durogo hay sa duuñiɗa jogii resi on ko ceeni wonde shirku yawmal qiyama ko durogo marchandise durogo ka aduna ɗo ka yaɗa police ijo ko loyi wo ko fanɗi garadu o so nangidima e durogo ara teppike amma si ko basamba makko ɓen aɗiɗo ɗi duwani no landi duwani ma mayi ko makiti biri ko ma ko makiti korto karta kala ko wawi wonde kono si a nangidama ɗo e durogo ɗum landatake ko honto ittuɗa ɗum landatake ko on ade duwañuno ka ade duwa ɗa jogii resi ka a jogaki yoɓe nangide tumim yawmal qiyama sa ardi ko si tawi ɗa ardi joni a arda e shirku o hiɗa wujjuno hiɗa waɗuno zina hiɗa ndaruno ko harmu hiɗa ño'uno yimɓe hiɗa ukkodirno e ñamuno détournuno jawle yimɓe hiɗa gollitirno riba jomirawo subhanahu wa ta'ala inna waɗino joni o fawa noon yurmede makko nde yaafuyema kono amma ɗum ɗa o wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik waru hoore ko duna dhalik zina ko duna dhalik yani onendete ngoyka ko duna dhalik ko haray e ɗiɗo fof goyɗi wawɗen ɗi heɓa visa yiite kono ko Allah wi accata kon ko shirku on ko bagasi kanaron ko tagoto heɓa yaada e on yawmal qiyama shirku ko ɗum woni wondema awwalu ma usiya Allahu bihi fil ard arande ko Allah on yeddira ka hoore leydi fi zamani Nuhi alayhi salam shirk ko ɗum ɗo waddunomo kadi e mawɓe makka ɓe ko on haray ɓe fop ko ɓe wiyata ko o ubudullaha rewe Allah wowtindine Allahu on o ubudullah ay wahhidullaha wowtindine Allah rewonmo ma lakum alana'um min ilahin ghayru oɗo ko la ilaha illallah woni ma lakum nafi la ilaha ma lakum min ilahin la ilaha ghayruhu illallahu on famiɗo ka ma lakum min ilahin la ilaha ghayruhu illallahu nafi wal ithbat kama qalaha wa nuwuliri ngol ɗon konngol non nuhun wa hudun wa salihun wa shu'aibun wa ibrahimu wa musa wa isa wa muhammadun wa sairur rusuli e dendangal nelaɓen alayhim salawatullahi wa salamuhu ajma'in andi ko welata yette baɓen ko sifani hara firo ala ko kontugol tum inɗe ay tum kama qala nuhun wa hudun wa salihun wa shuaibun wa ibrahima wa musa wa isa wa muhammadun wa sairur rusuli alayhim salawatullahi wa salamuhu ajma'in naam haray hunde nde yangalima ha nafoore mum ɗuɗatagoy fa yajibu ala man arafa hadhihi al aqida no waɗɗi kadi e dow on anduɗo nde ɗo inde wa amila biha mo andi sa andi tuma walliniɗa an taw an a fawaka taw noddugol an taw a nodda e hoore ma taw jente moƴƴade mi fillito jumla o min bidayati l faqra fa yajibu ino waɗɗi ala man arafa e dow on anduɗo hadihi l aqidata
ndeɗo finde wa amila biha o gollitiri finde nden alla yaktasira ala nafsihi de tawata o raɓɓindinaki e dow hoore makko tum bal yad'u nnasa ilayha imo nodda yimɓe ɓen faade e finde nden bil hikmati sabu ñeñang al hikma an taj'ala shay'a fi makani alladhi yaliqu bihi waɗugol hunde nden kadi hani ɗon ɗum no wiye hikma naam wal maw'idati l hasana e waadu moƴƴo wolangol goɗɗo jantanomo dalilaji ɗi wona accugol gonga wiyete haray waɗa hikma taaro gongaji ɗin fof wiya no hikma ko ya waɗu hunde nden kadi hani ɗon natugol ma ɗo ka nder oto jooɗo on baba fangal singal fokkita ko hikma sokkugol ma bitiki on si hoota ka suudu ara accal ɗon ko hikma fermugal ma bafal mangal tigi sa feere bogoro a waɗi ko hikma darugol ma cenɗe ɗen ɗiɗi ka taraw ɗo si taƴita ko hikma accugol ma paɗe ɗen yaasi ara ƴardali e majje ka juulidde ga ko hikma tajala shay'a fi makani alladhi yaliqu ko waare ma nden juuti wo ko ɓowrinɗa alqurana ɗo ko wawɗa dawa o sa ardi e paɗe ɗen ha ka saffeol ɗo fof ndarete ko towɗa alluwal wo ko towɗa duuɓi wo waɗi noon man ata bima yulamu yulam kala adduɗo ko hino felire o felete son daari tafsir annabi o ɗo honno e ndette o annabi oya dogunoɗo on ndingi annabi yunusa andi ko ɓeyni ɗo wa huwa mulimun awa huwa atin bima yulamu bihi suratu safat wondema kanko annabi nuhu yunus alayhi salam wondema ɓuura on ɓawaɗama ɓuura on nangimo on tuma o bugama ka nder maayo haray en andi on e nette lingi moɗimo ko Allah jokkintinnoɗo wa huwa mulimun ay wa huwa atin bima yulamu bi qa'ida on kadi wi man ata bima yulamu seede mum sa acciɗo ha a huɓɓiniɗo téléphone ma o aɗanninaɗi mo a waɗaɗimo silencieux o soni ka nder julde a addi ko ɗa felire salminte hay mo susatanoma hiwrade joni ñermete man ata bima yulamu jom wurojo mo liɓata dépense man ata bima yulamu bilam so wallinaɗi dépense si o yalti so artoyi ko o nani wo ko aray ko kanko addi ko himo felire enen noon jarriborama piiji tati konakiri yo Allah ittan en ɗi ma fanɗina ɗi bete yawnugol julde en jarriborama nandi juuluɗo wo a sikkay tun escadron iwtiri ɓaawo makko ma a sikkay ñaaki ko foro fara sujuudu timmata tayya timmata faati an e makko ko yo raɗundi noni fof no fota fof no fota hunjaade faatiha ko ɓe ɓurdi haray ko tajwide yoni si hawri an e goɗɗon fuɗɗodi janngude faatiha kanko o gayni hone ndete an hiya hewtaadi hay hone ndete ka yani ihdina sirata almustaqim o andi ɗe mari probléme ji ayay ɗo imamu ɓe ŋacca haqqe si hawri ɓe julnude ka feññinte ɗon alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim ma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin moka yergina jembina mo faala amma si aroy ɗum ko darde aranere ka darde ɗimmere siko futuro e geeƴe amma si o ƴettoyi darde sakkitorde nden ka futuro gaynugol mo nende ɗo ya habbir wiya an hewtaka maliki yawmiddin o allahu akbar tajwidi kan ala e nder ka suuɗete ɗon ino haani yawnugol julde hiɗen jarribora ɗum ko naaki bonnugol ñaamete e jamaji men ɗin wallahi no yurmi yi'a poorewal ngal 50 litre ndiyam ma ɓuri 100 litre waɗe ñiiri ñaamandi fuɗɗandi lutti maaro
e maafe e rigara dane e rigara boɗe lacciri e kosam yani honna innete ndappa e follere ndappa e kosam foññe e maafe tiga foññe honna innete e kosam fop waɗe hangal heewa ɗum ɗo habbe poubel ko hibboy no yuru haray ɗum ɗo hiɗen jarribora ɗum ɗo ko anayi yawnugol julde e hibbugol ñaamete wonkum kadde tammum kun yahi kun arta inchallahu si kun arti en watta e jogite ɗiɗo yawnugol julde e hibbugol ñaamete tammum kun yahi riila naam mawida hasana o yiyatagol goɗɗo dalilaji ɗin kama huwa fi sabil kama huwa sabilul mursalina watba'i wana woniri ko ɗum ɗon woni laawol nelaaɓe ɓen e jokkuɓe ɓe ɓen wa inna da'wata tabitino noddugol ngol ma noddadu ɗum ila hadihi l aqidati faade e nde ɗo finde huwa l asasu wal muntalaqu ko ɗum ɗon woni so basiman on ma ngorondinin ma ɓorgol aranolngol e fokkitirde nden soferje ɗo ko wawi oto wo taw démarra o toon taw so waɗa vitesse ka fokkitugol ko doy yarata fala yud'a noddatake ila shay'in faade hunde qablaha ko atti on ɗum adamir yaudi la'i ila al aqidati ahsantum min fi'li alwajibat yani fala yud'a noddatake ila shay'in faade hunde qablaha ko atti finde ay qabla al aqida ko ɗum waɗi cheikh fawzani e cheikh oya kan cheikh albani ɓe waɗi deftere tahqiqi woɓɓe ko karamo mi ko taalibajo maɓɓe windinde ɓe waɗinde kamɓe tahqiqi andi si awri ami duɗal kelɗi ko sifa non wonata si taalibajo yehi windi deftere majallade 4 karamo ko makko waɗinde tahqiqi hanay ngal ɗon duɗal wuuri hono ko wiigo ɗe ko on to jannowo on wo janneteɓe wo koyo lando ko on to de darano jangowo on anda ka dara ko on to dari ɗen Allah nandi men anda nani ko page on mba dari ko page on mba dari kala gonɗo ko page arabu o français o page ɗo ko muskila e holli wondema noddatake faade huunde qabla nden deftere ko wiyete al aqidatu awalan law kanu ya'lamun finde nden woni aranun taho ko finde nden woni aranun taho sinno yimɓe ɓen no anduno o yiiɗo sa fawzani e makko yaadiɗe nde ɗa ko inde deftere nden al aqidatu awalan law kanu ya'lamun ɗo kadi ɓe maaki kamɓe ɗon ko cheikh albani e taaliba muɗum wanni wiiri noon deftere nden ɗo kadi ɓe inni fala yud'a ila shay'in qablaha oyi konguɗi ɗin haysi ɗi serti kono ɗi ko yani ko ɗi firata yani ko hunde wotere tafsiruhuma wahid min fi'li alwajibat immorde gollugol waɗɗiɗi ɗin wa tarkil muharramat e accugol harmuɗi ɗin e tele ɗiɗo ko jeeyaɗi hon ɗum e usulu dawa noddugol yo waɗɗiɗi ɗin waɗe yo harmuɗi ɗin acce ko usulu da kono ɓe inni sa fuɗɗori limugol tati ma fuɗɗori ƴawgol escalier on ɗo tammol pellette hay si koyngal ma ngal heelali ngal gorsoto tan faala noon sen gayni ɗon tigi essaya yaaɗa sikki escalier ji no woodiri ɗo no woodiri ɗa yaha wiyanga fuɗɗorta aranon ngo ya fuɗɗorta ɗimmol ngol anga fuɗɗora tammol ngol fiya ƴaw heña andi ka janngugol kadi ko ni ko keecagol deftere nde hewtade ɓe inni qisarul ilmi qabla al mutawwalat wal mutunu qabla ash-shuru' min mo kala ko welata ɗum ɗo ko jannowo towuɗo darsuji towɗi hay so o famata ɓuyananen e ndiyan kaka maayo kono noon ko siɗa wawi fubbadegol ina ɗum ko fure arta si karamo ko ma a yayi ɗo jannugol ka ɓurɗo ma few a diwi duwanoɓe ma janngude ɓen qisarul ilmi qabla al mutawwalat wal mutun qabla ash-shuruhi a yayi ka towɗo alluwa o añana
ko mustawa makko on no diwma o firi gongal aronkigal famude o addi moradi fa maggal aronki kadi famude ngal ɗon den leññande a hooti sifral yadayn firangal ngal a famade waɗirangal misangal kadi firitirangal ngal a famalɗe ɗiɗino ko honɗum defayma ɗum ko yahugol janga ka tawata a hewtaji an tiga ƴetti deftere a yahay karama ko maɗa huti sa eske mo gayna ɓayni ustad en daare son wawa janginde lan ndeɗo andi a hola karama ko maɗa wawma jannude ndeɗo siwaka wawede karama ko ma e hoore mum a holaki mo wawi waɗi ko wiɗa daare son wawa janginde lan ndeɗo an ko duwanoɗa yaade ko waka labtane a sooda mi sikki a yata tum ka docteur garaya en ɗo sooda pumpuru lekkele naɓora donka ma naɓora ɗo yani dixin ka ko a yahata weɓitoɗa ɓenna ɓorto waloɗaɗa ko tedduɗa wo feƴƴindi noon ton ko feƴƴindin ɗon wo ɓe winda ordonnance ɓe landoma taw examen ji ardoyaɗa tambi goɗɗum ɗa tambi goɗɗum ɗa e almet mi ala yaalude yaha ka laboratoire ɓe pooɗa ƴiƴan on tuma noon ɓe winda ordonnance yaha noon soodoya lekki on no jaɓanɗa ɗum ɗo a jaɓani noon fuɗɗade janngugol ka gaynata ɗon hande ma ɗum niveau ma o jeeyay ko tampini en hatta taquma hadihi al aqidatu wa tahaqqaqa ha daro nde ɗo finde nde haqiqina li annaha sabuno finde nden hiya al asasul musahhihu li jamii al amal wani noon finde nden ko kayre woni awa so baasi man sellinowo on den wonande dendangal golleji ɗin wa biduniha ko alda e finde nden la tasihhu al a'malu golleji ɗin sellata wala tuqbalu ɗi jaɓatake ka allahu wala yuthabu alayha ɗi warjata ay ɗi yoɓatake wa min almaalumi badahatan ne jeeya e ko anda kon ka fuɗɗode se wi badaha ko awwalu kulli shay'in wa ma yafja'u min ko arande kala hunde ko hino juha immorde e hunde nden badahatun mufaja'atun wa baghtatun wa badahu al-amru ay istaqbalahu al-amru haray badaha woɓɓe no firangal fina tawa kono ngal ɗo badaha ko arande kala hunde anna ayya bina'in anduno kala maadi la yaqumu ndi daratako wala yastaqimu ndi fewata illa ba'da iqamati asasiha sina ɓaawo darnugol ñinna sobasma mayro sa hoosi tum ka hoore bullaari ɗo addi birki a joɗɗini wonno an taw gaynugol ma an tigi ara e ndiyaniyema ina wigol awa jama yo mooɓo ɗo soruɗo ɗo wo ko allah magfir lahu warhamahu jokkata wa lihada kana arrusulu yahtammuna biha qabla kulli shay ko fi ɗum ɗo laatino kene laɓɓen hiɓe himmira finde nden ko atti kala hunde wa kana annabiyu laatike annabijo on sallllahu alayhi wa sallam indama yabathu addu'ata indama yabathu du'ata sanga nde nelaɗon no imminayno nela noddoɓe ɓen yusihim o wahimo wasiyotonoɓe bil bada'ati fuɗɗorgol ngol bidda'awati noddugol ngol ila tashihi l aqidati waɗi ko faade e sellingol finde nde waɗi noon ko finde bonata ɗum addete nde sella nde sellini o yata tasihul tawhid tawhidi kan si a wutindini lanni dalil yewtere nden daroɗen fa an ibne abbasin joni on nani yewtere nden ɗo wa kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam laatino ke annabijo sallallah indama yabathu du'ata sanga nde hiɓe nodda sanga nde hiɓe imminayno noddoɓe ɓen yusihim hiɓe wasiyotonoɓe bil bada'ati fuɗɗorgol ngol bi da'wati noddugol ngol ila tashihi l aqidati faade e sellingol finde nden o yi nuqtatayni ra'isiyatayni holli haala kan no yeeso fa an ibne abbasin e gama abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabitine la do Allah lamma ba'atha Ma'adhan ila al-Yaman. Yaman ko leydi gandal bilaw tumande nelaɗo on immino Ma'adh ila al-Yaman qala lahu nelaɗo on makanimo kanko Ma'adh innaka ta'ti qauman an hidara yimɓe min ahlil kitab jeyaɓe yimɓe deftere nden wino deftere nde ko ismul jins holliɗo jaka si tawi goɗɗo na majjuɓe haysi ko ɓoyɗi haysi ko saliɓe haysi ko ɓoyliɓe haysi ko ɓe jaɓali kono siko janguɓe haray be on tigi anda honno yarantaɓe falyakun yo laato awwalu ma tad'uhum ilayhi arande hunde ko hiɗa nodda ɓe faade mum shahadati an la ilaha illa Allah ko oɗo seedagol wonde reweteɗo wo ala e gonga siwana Allahu tabaraka wa taala wa fi riwaya woni e fillaye goo ila an yuwahhidu llaha ha ɓe wowtindina Allah fa innahum ata'uka lidhalik si tawi kamɓe ɓe ɗoftike ma e shahadati an la ilaha illa llah bi shurutiha wa bi dawabitiha wa kadhalika wa madlulatiha haray on tuma haray fa'alimhum andimɓe anna Allah aftarada alayhim Allahu on fardiya dow maɓɓe 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla yani julɗe jowi e kala jemma o ñalorma ɗum woni 24 yelon ko ɗen wonɗen ɗo e mum fa innahum ata'uka lidhalik si tawi ɓe ɗoftikema kadi julde nden fa'alimhum andimɓe anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim andinaɓe wonde Allah on fardiye dow maɓɓe sadaqa sadaqa fardiya andi sadaqatu tatawwuno toon sadaqa fardiya hino toon on sadaqa noon tu'khadu himo ƴette min aghniyai hollina hanuno ko ina joma jawle en ko woɓɓe goo ɓene jubat as-sadaqat moɓoɓe zakkaji ɗin hano woodi par ce que ɗo tu'khadu no ƴette andi wona dey yani yukhrijul aghniya ko tu'khadu min aghni holli ko woɓɓe goo ƴettata immorde e alɗuɓe ɓen faturaddu sadaqa on kadi rutti ala fo holli hina jomiraɓe jawle ɓen ɗum woni ko yaltinta wona kamɓe ƴettata yaltina wona kamɓe kadi sendata waɗi noon tu'khadu fi'lu mudari mabni ala al-majhul min aghniyaihim faturaddu oɗo kadi ko noon ala fuqaraihim holli ene ko woɓɓe goo hani ƴantude zakkaji ɗin hani sendude kono mo ala e kunna on ka lingi fuuto si wowli ɗum ɗo ɓe ko torago zakka mi tañin noon lebbi zakka kam fewndaki fe andi taw Konakiri ɗo ko Saudi wonata ɗa andi lewru nde zakka ittete amma Konakiri ɗo mi tañƴini na jombente na rajibi na suumaye na ɗuma honnayi nette mi anda dey ɓa haray onon koosa ga kono menen to haray tigi tigi on men sendidira lebbi ɗin dey sina wonde e suumaye wonde ɓaɓe wiyay ko sagare bene honki waray temedere abbere no heddi to no andi bene gabboy fanɗu koy ko sagare nden honki o sa junnitinde a tappi a heɓay toon gabboy temedere yani ta'mimul khata'i khata'un wa ta'mimu sawabi khata'un huɓintingol fof no moƴƴi huɓintingol ko faljere huɓintingol fof no boni kadi ko faljere fa innahum ata'uka lidhalik si tawi ɓe ɗoftikema e ɗum ɗon ɓe ɗoftikema ka shahadatu an la ilaha illa feƴƴonno ɓe ɗoftikema ka julde feƴƴon ka zakka ɓe ɗoftikema ka zakka feƴƴon noon yeeso toon karamokoɓe ɓen wi'i karamokoɓe hadise ɓen ɓe maaki ɗo wo si tawi on famodiraɗi ara nun to ala e feƴƴude to ɓe mani son famodiraka ka shahadati an la ilaha illallah on ala e feƴƴude ɗa ka 5 salawat son famodiral ka 5 salawat on ala ka feƴƴude sadaqa ɗa haray fa iyaka haɗama wa karaima amwali mi mana haɗama e teddugol jawle ma masalan zakka on ono nayi ɗin darugol nge tawata ɓernde ittowo on ko ɗo yowi haray on tigi rento e ɗum ɗon wattaqi da'wata almadlum haray hulud noddandu du'a to du'a toñaɗo
fa innahu no fi woni laysa baynaha lataki hakkunde du'a neɗɗo toñaɗon wa bayna allahi allah tabaraka wa taala hijabun heedode. oɗo hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. haray sen wattani hilla en daray tawen ɗo ko usulu da'wa on nelaɗo addi ɗo ka gayntagol men. famin hadha al-hadith al-sharif ko immorde e oɗo hadise tedduɗo wa min istiqra'i da'wati rusuli fil qur'an immorde e laɓɓinande noddandu nelaɓɓen ka al-qur'an. istiqra' no ara yani ma'khudhu min al-qur'an